Ninkatho na Antune mutegeri bwega nuntuba kona kanya kugwatanira na unikire Nteto cha Weru Thaa Mugwanja mbitagwa NTINYARI KINYUA tukianjiria Nteto chetu ntomurume omukuma ntere cha KINYUA uro kumenyekana ta Solomon Mwenda na mamite kwa mathaa 50 gatereka barabara mworoto joe juri kureta amwe atongire na kubaromba kwithwa bari na urumo na ngwataniro akiuga giki nikyo gitugi gya siasa injega untobura bugwati mbaru bunene ni akari ntere jiga kimutegi gatumenyithia nkorokera Solomon Mwenda mukari kuma KINYUA na kamatanite na gitanda gyake gitena mattress mwanka stage ya KINYUA arambiritie challenge ya kumama mathaa 50 na ntumo yake kiria kari kunenkera tongoria bara bathuritwo na kura kanya ga kubarutira wira bethirite ndina challenge ya 50 hours kwithira mami ao ndene thoko ya KINYUA ao stage na ntumirira nkwenda kinyethia ndenda kinyethia ntumiri ukirukira batu wananchi brato idrete tukite respect leaders kwa tweka leaders yareta gonto apelekete nyamirandi kwa tweka kawiro ambucho kegachoka mirandira so nditete challenge nkiuga nyalindas beto bongwa itubacheti amani batena amani nyana bari kungwa wategera uno kona nigatanda ndina kwao katena nyamatiresi ikuga kenkwenda kona ni ura leaders beto bedrete best trainer kibatu wananchi na tutikona kanyenya gotegara yara batuthithirite twitega yara yatithithitwe tukaurirwa yau bathithiti tubatu kwamba kunganiro iyo kenda tubata imtwetera yau yangi tujue pia leaders ni watu kama sisi ni wako na watoto kama sisi ni wazazi wa watu tuheshimu si akienda kila mahali unaweza ona amesimama ameanza kupigiwa nduru hata kama ni maendeleo alikuwa amepeleka hata deliver ile maendeleo alikuwa anapeleka nitagaria rira riweto mbaru na kariba KINYUA bakiuga goma mutongoria na bateri kunenkerwa thiri na giteo mwanka kagita gake gakuma gitini gakinye atu turi akariba KINYUA itukuga tikari izi ni bati ikwe wathiri ikenda yumba igotwitira ngugi irere thirite gitubangira katigatine kamyaka era tutigaritie antu babonde uti muntu utitite ngugi no ntinyoke jigutegera thai nyako thatu siasa ne gitara siasa te kari kinyite inde atongeria betu ibagite thiri na kinya bongo bagachoka bagatwagia thiri gitara bakuja na siasa igitene jari ko antu babonde itwezane kanya twitanira ngugi ura kubati na kinyoke ja kuthuro te kuigoge wiru muntu kai mutongeria nae wethiri mwanka arikie gitara yawe kwina thiri nyingi siasa icha one time isibati kuweza ezo kanya nonto kinyoke jigutegera ndo ba uti muntu utegwita ngugi ugategera maskuru jetu ngugi cienderete ugategera barabara cietu no cienderete na kinyoka tegera na barabara kuthomithwa kinyabongo no benderete gutetheka kwou inkuona gutiaja tutinda kuga one time itwambe twetere gita riri ria mbere kuruke manto ja one time kana two time twetere ni mwana siasa bari kingugi igitara manto ja urikeja kinyaba tongeria rira bejete mashinani ibaeja wekanya bakathikiro na siasa cia two time na one time isire kanwacio kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera Weru weekend nyukambitaga ki mutegi Gikundi kimwe gya thirikari kiria gikumenyeka ja tukuze Afrika nigichumirite na kuromba thirikari kwagirithia kithomo na gutigira mathomo jaja kweja ni aritwa ni mathomo jara jakomba gutuma bagirithia moturo jao jantukia rojo Martin Mugambi naranirite na bona gututumira report ija Morotero jo monene mono iko increase interest towards kithomo kya STEM education na ko create innovators within our students na kenda tuina a nation kana young people bara be ready for industrialization and for our country to move to a first world country nonto itoeteketie kenda tuya first world country no monka tu producers more than the consumers kenda tumba kwithirwa tukienda ginto bietu ome innovation neo iko thondeka gento itha gekieru kitathithwa kana gento kira kithithitwe na itogetumira na tukakithithia kenda kiomba kuita ngugi bwega nkoroki ya ora gikari. Innovation is the way to go now. Even at the university now, we are saying that our policies are changing or have changed, where for you to earn the ranks, like for me, like a professor, you can use innovation. You can get patents and you can earn publication points and get promoted.
And this shows you the importance of innovation. Just like you asked me, innovation in the country was not taken seriously, but because of the bulging population of youngsters who are teens, and we have a population that mostly is below 20, then we need to promote what we call the creative economy. This education in innovation, I've really learned a lot. Before I came, I did not have any content, but since I came here, I've learned on how to create new things, determination, and also being disciplined in your dream. I would like to ask the government that it may provide more facilities in our high school, that you can have the chances to explore more on the computer by providing the facilities such as computers, laptops, so that you can venture in on this today's word science. You can able to know more about and invent more towards coming the future. Aribaba na kibarabara ikitie kwewa ana mature nilibori tuye gwitonyithania na CBO ikundi bira bikabatetheria gukiria motoro jao. Marion Karugi gatumenyithia nkuruke. Ikundi kia Kurubabethi kana Young Mothers mwiro yoembe ni bakinyite nturene ya kiraone wandini ya thirugaiti kuritana aciari banini kana ana banini barabathari mina twana urabomboso kanirio turobo kibiashara na kinyoso kaskuru. Ana beto baraba baurete twana be banini ana ba 22 years and below twana iboya to baritane bamenye kura kana we kana kanini tujwe muthia yo toro no bati kwethira kinya ukiomba weta mbere na kithomo no bati kwethira ukiomba weta mbere na skills ciaku na twina na 22 skuru baratombete gutarairia kuma different places peta skuru na baba inge yegoro baretre kinya na twana twa skuru itwamurikire mwanka misi ya kurubetu na ekuru twana tutingi tutukwata mimba cia mapema twana tudoku nikinya ciari betu bakutha be bathuku onto mukuru akumirete anyu sobi ndikala kawe awatane na maindiara banyoka sobi akiyatha ngala ni mwakuru eteo mukuru eteo twana twina mirea kwa hivyo kana kala ria kaeta kasema ni na muntu ka uria sabuni kana mauta no mwanka kaeta ka muntu ra ka uria mauta no mwanka kana kala kamurie turoria na ata tukumba kuthithia kienda kana kala katika riwe tuita tulaure we muthakora no mwanka tukariana betu Meru County twabakaria nthi batu turio Young Mothers tukilukila challenges mbinge muno lakini tware tuwekiro inya tukuritano korua tukuritano wakia mwanki na manto maingi muno na twaritanwa otomba kwambiria biashara na wethera kuramona toitano kuramona tio mwisho wa maisha no twambiria fresh kuruba bethi iba kwenda kithomo iba kwenda skills cha witethia na kurita biashara na bange batonya vocational trainings bomba witethia maisha yo kenda tomba kuruinya na umaskini na tomba ukiria muongo wetu. Akiaria sibo munene wa thirugaiti Mungania Mugambi na wita makarika ya ana banini bari kwewa na ntereji ni engete muno na boya thirikari bakaba watanjara kuonokia andu kiye nini tendo chokere ikundi kenkatho muno kawi murungu baere mathuganio yau nontu guntu kugwetu athiru guko kumwe kwa thirikite sana ni mantu ya kwithirana bakyo atamimba be banini alafu tuketha twina ageni ba take advantage ukariunga urukire karibu na ofisi yao ani badonda irana betete miraene ukona bamone ana banini muno bamwite so niche mutuati bangitigania bakombora tumwana tu nyumba ukibo ntinda ira mamba ya jangu tewa kana au na kana katekwendo cukuru katekwendo sibitari kumu atuubu yukitie tafadhali yo tutethia tu thirikari na tugapo support kandidi ya uwezo wetu nkiripotera Weru weekend kumembe mbeta wa Marion Karugi wa Naftali. Tana mbere kurumira Nteto chetu nchokere tanyume kagitagate kuraja na Nteto nkuruke.
gake kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nyagia na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea moguri wa kinyandukene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motutujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botengana na bongi kinyaburi ku aja meru njona harua tukuthongomia na magurija tekuinyiria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi goro yonde yuge ebai turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuku chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka the mwana nusu chiogoro na chio ntuku chia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaijiri na nusu chiogoro na ntuku ya Jumapili ni kwambiria thasta cha muthenya mwanka the mwana nusu chiogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Ungetaka kuwa na kumbukumbu za kusisimua na umpendaye this Valentine? Karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Kisimani Eco Resort and Spa ni kitovu cha mapenzi na maskani ya kifahari. Jinyakulie nafasi hii na ofa ya kipekee iliyosheheni vyakula na mapochopocho yenye ladha tamu na chakula cha jioni kwenye mwangaza wa mishumaa. Kisimani Eco Resort and Spa ni mahali kila wakati imeandaliwa watu wawili, malazi ya kifahari na kumbukumbu za kudumu milele. Kwa maelezo zaidi piga simu 0742205295 au 0733570530 ama tutembelee tovuti yetu www.kisimaniresort.com. Get affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, sports, local and international, breaking news, documentaries, telenovelas, and many more. Our monthly packages are 400 Kenyan shillings, 950 Kenyan shillings, or 1,500 Kenyan shillings only. Call us today on 0709 844 000. Azam TV. Entertainment for everybody.
Egwa muciari uri na kumakani kwithirwa mwana waku atagwatire grade ya university kana ire aringiriria ukamaka kaire nonto PMTI ire atako mutetheria gukinyanira iroto biawe aje cukuru yetu ni turitanaga utiabwa hospitality gutetheria mwana waku kuona ngugi ata Kenya na Kinyanthi goro ciaome turiongere na arwa wigwatire utiabwa gukurugurira mirango ya Kendegoro na nkuruki kuigwatira mushara jo dola turiongere obishine yetu ire iri town ya Nkobo are kware Heritage Hotel kumenya manto nkurukiringa ni mogo kurukira 0706 590 366. Uko ready kwa entertain? Usually. Go TV inakupa more shows. Juu wewe ni wetu. That's right. More movies. Yes. Jackpot. More cartoons za watoi. Of course. Na more futa. No doubt about it. Habari ndio hiyo. Tunakupatia more. Girl, that is so true. Exactly. Lipia package yako tuko upgrade to the next package on us. Yes, 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 yes. That's good to know. Gwita na mbere kurumira Nteto cietu kiri uria daktari kiumia giki mutaramu na gucokia bire biuragwa kiri mutanda gukonia discharge. Itukona kiri social media rimwe mwekura kiuria ki social media na utomba kethira omba gutumira into bimwe kuthiria thina eno eneo ya discharge na muno into byambo ntinya bikiurwa ni kwina bolic acid kore na gutumira bolic acid actually indawa ibethagia na re gutumira kuthungira ndeni ni we cause harm kire tract ya mwekuru na kinyoke gwa no ithirie symptoms ni we kireta other more harm na rira wa mitumira utina wakikisha ya kwamba ikuthiria thina eno. Kintu kiki mbon kona kuroba kiroba tumeita gutumira castor oil wikira kire the pant liner kana gutumira wikira into then like garlic chira chitawa herbal medication bora herbal medication irodhaga nacho itethagiria ke ku relieve the symptoms even bolic acid ikatethira ku relieve symptoms ta cia irritation kana itchiness lakini itewe ikithiria bacteria kabisa kwa hiyo tu relieve the symptoms lakini enu bacteria noendelee gukura na kanega cause other symptoms ne kwenda cause other symptoms mono ila yetwa PID watuka bacteria kuendelea gukura ndani na chetia alafu ya cause PID na PID yambia kuleta nyumani kaleta mbio infertility kwa gure mwekoro erwa ena abnormal discharge tiga onekane kenu bako wandawa cia no tori cia ku relieve symptoms lakini also cia kuthiria ire gu cause ndariri inu cia abnormal discharge kintu kira mbonete na ke saso kuroba kiariria social media ni gutumira yogurt. Yes, yogurt yegagua ire na a type of the normal bacteria eretethagiria kurigiria bacteria nthuku neo bacteria igwire kire yogurt yo lactobacillus netethagiria ku avoid recurrence ya infections. Other than yogurt, kunywa yogurt kure inyandawa irothetwe na lactobacillus ira ciwitwa probiotic cia gutetheria kure minkona rimwe kuroba kia ketha no wekire yogurt lakini no ntukwe na already ndawa cia wekira hirotwe na lactobacillus. Why not kuthiwe ndawa ciongo bantu wekira yogurt rero nto yogurt imwe kaomba kuma na utikomenya dosage lakini kwina ndawa cia irothetwe na lactobacillus ira the yogurtini kena yomba gutetheria infection na kurigiria. Kirimikire na mikarire kiumia giki turitaro gukonia nguo cia kumama.
na aruaga tuthome mikire ya nguo cia kumama riria weta gitandene ikira nguo itiritui embuthu muno yendaga ya material ya silk gitumi nikio giki nikenda ndamu yaku ithiuruka bwega mwiri ona kaire mwiri jwaku jonogoka bwega. Riria umamina kana no wikire nguo endaja nyonto material ya silk nitenderaga igakaraga igitaitagia ende wenka no wikire nkui kinya gitambaa gya kuoga mutwe chwa kia material ya silk ikio gite nyunyaga mauta ja mutundu jwaku ugekira nguo cia ndene witite kumama riria witite kumama iria mbere. Muthi Johnson anjira inkinyanĩru ngũcokere nkatho cha mwanya mutegerero ntubakwana kanya kugwatana bautwe tutemanie kairi ntuko ya rojo ithona kagita gake gambitagwa NTINYARI KINYUA.